umutima wundi amahoro mutoza bihona byombi n'abahinzi umutima wundi amahoro. We have a motherfucking beat. Respect, man. Respect, my brother. Respect, my bro. Bro, sound is off the hook, bro. The sound is clean. Bro, I'm telling you, I'm fucking obsessed, bro. My brother, my bro Muriro, brother Muriro, Bobo Pro on the mix, like, bro, like, respect to those bros, like. The old school. If you love niche, my bro, if you love niche, could you see? Emotionally and physically, I have too much love. Kuri level nyine nashobora kweberwa that small thing. Yeah. So, Banyarwanda, as we proceed to give you what news, like I told you, we have Amalon in the house. The one and only Muhungunge, yeah. Tell a friend, share the live, tell everybody, Mogireko Amalon is up here, guys. Amalon. My bro. Ngo ulimona mwinzoga mugikombe. Not really. Pure white. What is it? Ulimona mwinzoga? Pure white. Yeah. But however, ndashaka kukubwira ko Amalon, your music is hitting my soul. Bow, man. Fuck, I'm happy, man. Look, boro igafana igacha kumutima igafata ubugingo bwanjye. Ntabwo muri ibyo bintu. Abanyarwanda niba bashobora sinzi, ariko abanyarwanda ntabwo baba bashobora. Abanyarwanda barashona, bro. Barashona byandanze njye ndabakunda ahubwo maybe babona ari njyewe utabagezeho, you know, nabyo sinabarenganya rimwe na rimwe. Namus, I don't want to keep you for a long time. Ndashaka kugira ngo tujye dukomeza abantu bafite ama gift Banyarwandakazi igihe cyo gutanga gift kibari iki ngiki no kuvuga ko muramira Amaloni gift aba gifters bari hano gift zose zijye kwa Amaloni ndabinginze. Thank you. You should bless your boy, man. Nice. Bless your boy. Everybody that is gifting, everybody the top gifters, gift Amalon to me. Aba bahanzi nibo bakeneye ko twazajya to giftinga, guys. Amalon tudatinze. Yeah. Wabuze igihe kirekire ndibaza ko abantu bose nibyo babashaka kubivuga. Yeah. Wabuze igihe kirekire warugeko. Mu byukuri ntabwo nafite amafaranga ahagije kandi nta n'umubosi nari mfite, you know, kabisa urebye n'ibyo bintu byombi. Money, yeah, urabona team, iyo ufite amafaranga team urayubaka, you know, so nta money nari mfite neza, nta equipe, nta like, yeah, stability kabisa, nta hantu nari ndi njyewe ku giti cyanjye nje nkanje. Ari abantu bajya bavuga ko wari waraburiye mu biyobyabwenge, bivuga iki? No, abantu ari kujirika, wowe uri umunyamakuru ntukajye wita ku bantu kabisa, wowe nk'umuntu uje kumbura ntukavuga ibintu abantu bavuga, kandi abo bantu abenshi ni abanyabibazo, ni abantu baba just badashaka kompoza neza, ariko ibiyobyabwenge no, like njye ndi umwana w'umujyi, like ibiyobyabwenge ni ibintu namenye naba introduced kuri drugs ngira ngo ndi nko muri primaire, you know. Yeah, so like nibiboro nari naraciye amazi ku buryo kivuga ngo nabuze uko nkora na, you know,
you know, I mean, ntago yari factor ikomeye ni nyine hari abantu babwiye ngo ni propaganda nini ibibazo byo gusebanya n'ibiki ariko bro like money ibiceri bro like bro 90 kuri level nini cyane bro delivering nka music video like audio bwayo kiragiye ba made beats bari bahagaze nk'amadolari 200 pa audio. Yeah, ntabwo video umuhungu wari wese wari kujya gushaka ntari kujya munsi ya miliyoni 2, you know. Yeah, kandi nanone label ubwo twavangaranye byapfuye nyine. Ntabwo nari bita ako kanya njya mu yindi label, you know hari kuba hari ikintu cya betrayal n'iki, so naravuze ni okay kanegereze mbe sorted. Yeah, abantu bavuga ko bablaminga icyo gihe wabuze kuri Pius, DJ Pius. Yeah, hari abantu bajya bablaminga DJ Pius kuri icyo gihe wabuze. Wabona bafite rezo, you know, I mean, nta nkuri vugira ubusi musozi, you know, wabona bafite rezo, ariko njyewe ndavuga ko nta mafaranga nari mfite. Kandi nawe sinari mufite. Kandi nawe ntabwo wari umufite. Yeah. Ariko DJ Pius mufitanye umubano umeze gute? Like ubu ngubu ni ubu ngubu ntawo kabisa, ntawo ni umubro nyine bisanzwe. Ariko kiragira ari boss ubu ngubu ntawo rwose. Hari uburyo yaffectinze umuziki wawe negatively mu buryo bubi? Negatively, maybe economically, kuko economically urumva navuye muri economy yiwe njya gusubira kuba solo, you know, gusubira inyuma nyine kuva muri economy, you know, guse urumva uvuye like urumva hari something, you know. Yeah, ahubwo rero ukibaza uti ni kuki wava muri economy nyine ukajya why ni sitsa ni birebire. Abantu bari baravuga ko rinete zawe zirimo za reflecting a light nzengirizi. Should I? Ambale zino nziza. Kamfati angle. Let me grab a nice angle. Okay. Sure. Okay. Sure. Good. Ntabwo wemeranya ko amafaranga ikibazo cy'umuziki we n'uwo wabirebaga, ariko ikibazo yari afite ni amafaranga kandi ntiwakimurenganya. Ntabwo ikibazo cyari amafaranga yo Pius ari kuyabona, ahubwo byari ibindi urumva. Yeah, urumva iyo ikibazo cy'amafaranga cyo ntabwo cyabaye ko yari afite, boss yari afite. Yeah, ahubwo byari ibindi just yeah, n'igihe cyari kigeze numva ngomba gukora, you know, kwiga ku bindi biboro you know. Yeah. Iki gihe se ko turimo turabona usohora imiziki ufite, is it an EP or album? I think it's yeah, album, fit album nari maze umwaka hafi ndi kubwira aba MVP, ndi kubwira n'abantu bose ko this year uyu mwaka ngomba gusohora album yanjye ya mbere. Uribaza imyaka 9 yose hafi 10 ndi kuririmba solo, ndi kudropinga solo indirimbo imwe, so it wasn't worth it anymore, you know. Kandi nari no kwitegurira nyine iyo sort imeze nka comeback, you know. So indirimbo imwe ntabwo ari making a sense. Yeah, nta nubwo yari kuba like enough, you know, to yeah, it wasn't enough kugira ngo umuntu yeah. So ubu ikiri hanze ni album. Nukuvuga ngo ndi muri roll out, ngeze ku ndirimbo ya gatatu kuri album n'indirimbo 12. So iyi washize hanze wishyuye ndimo ndumva. Yeah, ni third track. Ni ya gatatu. Kuri tape ya inabwiya 12 songs. Banyarwanda ndashaka ko twongera kuyumva Amarona hari. Yeah man, please. Ndashaka ko twongera kuyumva Amarona hari. Noneho mwebwe abanyarwanda mumere nkaho ari ubwa mbere muyumvishe, bibere nka premiere. Yeah, no kuvuga ko wayirekuye ryari. So yeah, urumva first of all
technically urumva hari iriya tekinike nyine yo guhereza icyumweru kimwe kwanza digital platforms like zira DSP zindi Audiomax, Spotify kugira ngo nyine ibanze ishinge nyine kuba pure listeners, yeah. Then urumva kwa kabiri nibwo ngomba gusohora official music video. So kwa kabiri unasohora official music video? Official music video, yeah. When it sound like audio like the song niyo ndirimbo kwa, yeah. Urumva ugomba gushifting attention igomba kuguhera nyine kwanza kuri like kuba listener cause nibo bingenzi aba viewer maybe, yeah, baraza kuzanyo. Impunzi single ntabwo ari single, ni Impunzi of MVP the album, track number 3 of MVP the album, indirimbo ya gatatu kuri album yitwa MVP. Okay. Album yitwa MVP, indirimbo yitwa Impunzi. Indirimbo isohotse ya gatatu isohotse kuri album. Ira bifite video very soon, dropping the video. Nukuvuga ngo kuri YouTube nta audio, kuri YouTube nzashyiraho official music video. Oh, this is a motherfucking banger, bro. Ukuru nkunda nibyo sa, my baby sawa nibyo sa, ukuru mfata nibyo sa. Hey, let's go. Nabaye impunzi mu mutima wundi, amahoro n'umutuzo bihona byombi. Nabaye impunzi mu mutima wundi, amahoro. We have a motherfucking hit. Respect, man. Respect, my brother. Respect, my bro. Bro, sound is off the hook, bro. The sound is clean. Bro, I'm telling you, I'm fucking obsessed, bro. My brother, my bro Muliro, brother Muliro, Bobo Pro on the mix, like, bro, like, respect to those bros, like, Nabajiva Danje. Muliro is crazy. He's crazy. ndasaba abana b'u Rwanda kabisa kugenda bagashakisha Muliro abana bamu hyping, bamu energy because he deserves their hype. Yego. I will please, I will not forget this, but every time you post something kuri indirimbo, make sure you collab on me. I can do that. Oh, Instagram. Like, understands it. Thank you. Of course, but like, just make sure don't forget me. Whenever you drop something, a challenge or what, or out or something, make sure you collab on me. I got you, my bro. I got you, big bro. Like, look, say less, my bro. No kuri kwimana rwose sinzongera gukora ikosa. Yeah. Yes, no, let's say Amaroni. Muri ico gihe ahubwo uko uri murasohora indirimbo murasohora, you have a video coming. Uyo wabonye muri iki gihe. Did you get the money? Urumva hari ikintu bita collecting yourself, yeah? Collecting. Ukikusanya, kwisuganya. Yeah, nabashije kumenya uko nzajya nisuganya, yeah. Ubu niki cyahindutse ubigenza utungo kugira ngo nabaye umushop equipe nziza, urumva tushoramo make abonetse tukayaguya yeah. Shop nyine kabisa nuko yaza gukora akazi k'abantu 100 muri batatu, yeah. So like you have umuntu kuri album y'indirimbo 12 ufiteho bande wa collaboratinze nabo? Let's say nka Bushari. Ufite Bushari? Yeah, uwo niwe nkubwiye wenyine, abandi nzakubwira. Ndaza kubakubwira muri kava mukanya. Nako ndaza kukumvisha tape yose wowe my guy, ngomba kukubita tape yose kumva kwanza. I'm gonna be waiting. Please, you have to be well aware, man. None ugomba kumenya ingiro ibintu tugiye ku, yeah, please.
ujya wumva ko are you disappointed the fact ko hari nk'abahanzi baje ukavuga ati aba bahanzi bari mu mwanya wanje ntago nakabaye nyine ukavuga ati aba bahanzi bari mu mwanya wanje ariko ngiye kubabwira bapfe happy njyabwo mbilivingira muri diversity nkana bilivingira mu bintu byo ku share bya cake ni bari nini buri mwana afite portion yewe you know ntabwo bilivingira mu kugura udukeke dutoya nuvuga ngo igikeke ni kinini you know kuko nta n'umuntu wakimara n'abagerageje babona barasiga ntabwo warumara n'uruboro Davido yaragerageje rwaramunaniye asigira Burna Boy yagerageje ruramunanira bakisanga basigiye na Wizkid so that's what I believe in you know hari indirimbo nshaka kukumvisha please uyivugeho ikintu kimwe hari indirimbo nshaka ariko n'ikiba kibi ni cyiza gusa cyiza gusa ntabwo nshaka ko uvuga ikintu kibi cyaba kibi ndashaka ko icyo wavuga icyo ari cyo cyose okay uyivugeho ikintu kimwe indirimbo nshaka uyivugeho ikintu kimwe banyarwanda n'abanyarwandakazi ndashaka ko Amaroni agira ikintu avuga kuri iyi ndirimbo banyihanganire babona ari zimwe muri za zindi ntajya numva pani bishere na bishere apana please Yeni banga. Man, that's my song, man. Well, the Karimbo is like a Mr. Andrita Fifi Raya. Yeah, na Betray. Yeah, kakozwe na Muriro. Nari kakozwe Mari. So abanyarwandakazi ndashaka gufata umwanya nshimire Amaroni imbere y'abantu 500 ndashaka gufata umwanya nshimire Amaroni imbere y'abantu njyewe nafashe impano nitwa Fifira y'abantu mwese murabagura abanzi baranzi Fifira y'ingiye wamufashe umukobwa mama we yamuzaniye yavuga ati no mwana yarana akunda umuziki byaranze yaba amafaranga yanjye nashize amafaranga menshi arashisha twashakaga hit song ya Fifira kugeza umunsi Fifira ahuye na Amaroni muri studio kwa Muriro ni ukuvuga ko iyi ndirimbo nka 60% ni idea za Amaroni imirongo ya Amaroni nayo ndirimbo ya mbere Fifira hit the million views. Thank you so much Amaroni. Thank you so much man. And my girl. Ibi abantu benshi abantu banditse kuri ndirimbo za Fifira narabishuye. Yeah. Ino ndirimbo impamvu ntanakwishyuye. Yeah. Fifira twakoze ibintu byinshi dushaka hit song. Bro, urabona nitubonamo amafaranga meza my bro, nitubonamo amafaranga meza umuntu akafite top quality sound nyine ebana hi-fi ya sound iri compatible na buri speaker yose yo kwisi. Yeah,
wagezweho ikintu cya playlisting maji playlisting urishyura bro indirimbo yawe bakaguplaylistinga munsi ya Burna Boy. wowe muhanzi mu Rwanda uba wumva ko mukoranye banga afite style yagwa mu yawe mugakora ikintu twagurisha hanze? No magic ihari ni iki noneho? Magic nabyo ni money. Yeah. Magic ni amafaranga bro. Yeah. Umuhanzi uwo ari we wese. Yeah. Tubonye amafaranga. Yeah. Ndakubwiye ngo indirimbo ni promotion. Yeah. Iyo uzi ko wakoze indirimbo ya Danje, wakoze iki video cya Danje, uramenya ngo ura playlistinga gute. Spotify na ama playlist gusa. Ntabwo wa playlistinga globally kwisi hose umwaka muzima ngo uburemo miliyoni 10 z'abantu zisigaye ari fan base. Nukuvuga ngo ururimi wibwiye ko indirimbo barazandikisha, yeah? Bivuze ngo buri musano wari wese pfa kubahogoza we can sing, yeah? Yeah. Iyo uvuze playlisting umenyesha iki ko abantu bashobora kuba batabyumva? Playlisting, what does it mean? Playlisting umenyesha iki? Ngubu tuvuge kuri Spotify ngubu wamenya gute? Spotify indirimbo nyinshi. Urabona? Izo ndirimbo ukuntu ari nyinshi ziri muri crowd nkaho ziri kuri internet, yeah? Nukuvuga ngo Spotify kunikora abafana baho ukuntu bamera na zino app zindi nyine zistreaminga. Hagiye abantu hari abantu bita like music curators, abantu bita curator, yeah? Aba curator baragenda bagakora ama playlist, yeah? Playlist ugasanga playlist ifite tuvuge nka fellowship ingana nka miliyoni 10. Hari playlist abantu bafite ama playlist ari angana na 10 after fellowship ingana na miliyoni 10. You feel me, yeah? Uwo muntu uramwishyura ukaba playlisted muri iyo playlist yiwe, you know? Uri kubyumva n'abantu bakora ama streams? Ndakumva. Sasa nibyo nakubwiye ngo amafaranga, yeah? Indirimbo yanjye tuvuge nje turikoze indirimbo nje nawe. Indirimbo tuyihereje sound ya J5 tuvuge wa London. J5 uramuzi, I think. Uramuzi J5, yeah? Yego. Sound ya J5 turayifashe, ego. Tuvuge ufite nka playlist eshanu ziri muri Africa zifite zirengeje more than 2 million followers. Muri Africa nizigera nko muri 6 cyangwa tuvuge urazishyuye zose abo bana baragukizemo aho ngaho. Ni muri kwa kwezi y'amezi 2 ya promotion, ntabwo ari umwaka, you know? Wibuke ko indirimbo nziza nje nawe dushobora kuyumva tukavuga ati indirimbo bano bantu bashobora kuyumva, you know? That's very true. Very true. Yeah. So then turagiye playlisting zara ruguru ni no kwicuruza ku like, you know, you understand? You never know what's share you out there kwicuruza. Turagiye muri playlist tuvuge igeze kuri playlist zose hamwe igeze ku ma playlist agera nko muri miliyoni 50. Uri sure yuko muri izo miliyoni 50 nta miliyoni imwe iri kumenye? Nta miliyoni n'imwe iri fucking new music, sorry, iri bukunde umuziki wawe. Yego. You sure? They will, of course, baraza kubaho. Nibyo ndi kubwira ngo twebwe level tugezeho ni level ikeneye money kurusha ibindi biboro byose. Ukeneye nk'amafaranga ngahe ku buryo wumva ko ibyo bintu wabishobora? Na amafaranga ngahe? Uri kumva ubu ngubu amafaranga nkubwiye ko nyine nakubwira ko nyine na miliyoni y'amadolari n'eshanu n'icumi zose ngazikoresha. Niyo wama miliyari nabona icyo nyikoresha amadolari, yeah? Ariko sorry, yeah, musically nabibona. Yeah. Musically se ni iki subishoramo ubundi brand ikaba none se ngiye nkaba mfite
tuvuge nkaba nkagira car dealership izana Mercedes Benz muri East Africa. Iyo ni CV iri kuri name yanjye, like you know, kandi nkafite the best studio, nkafite album kuri album, nuko kuyishoramo gusa ubwabyo. Network worth yawe, you know, worth yawe ni what, you know, kuzamura worth kwanza, amafaranga yazamura worth yawe, kubera yuko iriya level yo hejuru nanone irakenera worth, irakenera private jets, irakenera matike, irakenera kuguhamagara New York uragerayo gute, irakenera kubwira ngo mura mixingira Durban South Africa muragerayo gute, uri kubyumva ibondi kubwira. Ugomba kubanza ugashora business, uragiye ubonye business iri serious, iri stiff. Ibyo byose birenze kuba uri umusani wa danje, tuvuge wamaze kuba the band cyangwa you know wameze kugera kuri top level. Wamaze kujya kuri top level, sasa worth ya ugomba kwizamura gute, endorsements n'ibiki byose ugize tuvuge network ya miliyoni niyo zaba 5 z'amadolari. Iyo playlisting urumva yuko iroroshye. Uri kubyumva playlisting, indirimbo niyo yaba iri trash, ufite ubasha kugeza kuri buri playlist bayanga ariko yageze. Like nicyo kintu cyo like money nizo zonyine zibura my bro. So urumva ubu mu gihe udafite amafaranga, what are you gonna do? Like umuntu azabigeza urukumva hari ikintu bita algorithm urayimanipira nyine. How do you manipulate it? What are manipulating the algorithm good? Creativity over budget. Creativity over budget. Amaroni hano baraza abantu baza kudukurikirana baraza kuba abanyabwenge. Nakumve. Ubundi nsanzwe ngira abantu bikundira amatiku nanjye ndayakunda bro, nanjye ndayakunda, ariko amatiku ari elevated, you know, amatiku atari twamwe twasinzira, amatiku ari serious, you know. Hano biraza gusaba abantu b'ubwenge. Ubu rero amafaranga yabuze ariko akazi kagomba gukorwa. Ni ukuvuga ko umuntu agomba kurwana n'ukuntu afakinga na algorithm. Algorithm mu Kinyarwanda wabisobanurira gute abanyarwanda batazi kumva neza what algorithm means? Algorithm ni uburyo ki internet ikoresha kugira ngo ibintu bibagereho. Ni ukuvuga ko algorithm kamwe nkaho nsobanura abantu batoye. Okay. Iyo postinze ikintu abantu babiri barakibona, iyo bakomeje bakibona bahita bacyohereza ku bantu 4, iyo bane bakomeje bakireba bareba interest zabo bakacyohereza kuri 12, aneni wowe ukaba wava ku kintu uri murareba utana following uwo muntu ariko kikahita kikugwa imbere. Buri algorithm niyo iba yacyohereje. So rero hagati aho ngaho ibyo ndimo ndasaba amaroni arimo aravuga ngo kugira ngo abantu rero bagitindeho bagihe umundi muntu uraza kwita kuki warebera kwitaho. Uri kumva sorry waravuze kugira ngo ikintu bagitindeho ko no kuvuga ko you're gonna kwita something more than uraza kwita kuri creativity over budget, you know, creativity over budget. Nukuvuga ko ugomba gukora ibintu biza gusamaza abantu. Yego kandi you know nabyo birahenze. Nukuvuga ko indirimbo nziza isamaje iraza gutuma umuntu nguyu uri murareba, iraza gutuma algorithm yohereza ku bantu benshi kubera yakoze indirimbo nziza cyane. Mbese karushatse kuvuga ko uzarwana no gukora indirimbo nziza abantu bazibone kubera udafite amafaranga. Imvugo yawe Amaroni yumvwa n'abantu b'abanyabwenge, ntabwo buri muntu wese yabyumva. Okay, tuvuge nk'abaturage. Tuvuge gute? Ngo nyinyi kubusoma ku mimi cyo bagita abantu banyenda bizi nabo baza kukubwira.
umva uri kumva akanyuzemo ntacyo twivugire ibintu byo mu giturage amafaranga ntabwo tuyafite ariko dukeneye gukora umuziki. Yeah, of course. Urumva wabikora gute rero? Uri kubyumva? Nta n'ubundi buryo industry zose zikiri gukura nk'iyacu. Niyo ki nirwo rufunguzo rwonyine. And then niwo mujyi wagakwiye kuba umujyi wacu twese rwose kubera ko amafaranga ahageze ibishora ahantu bigeze yego simvuze ko tudashora kabisa ariko rwose compared ugereranyije ntabwo dushora habe na gato. urumva se mu Rwanda izo ndirimbo zihari indirimbo zishobora kutugeza hanze nziza kuri urwo rwego wowe urazumva kandi n'urya indimi amaroni reka nkubwire bro track zose twebwe like ururimi twarugira rwiza bro muri ya case bita branding nta rurimi rwiza rubaho ururimi just urugira sexy man urugira sexy ukarubranding icyo kintu nicyo kiri gutuma njyewe nzi indirimbo bro bro zifite billion views ntumva ibintu bavuga sindi kuvuga ngo turirimbe njyewe nshobora kuririmba mu ndimi zirenga 5 ariko nshaka kukubwira yuko ururimi rukeneye muri communication ntabwo rukeneye muri music rukeneye muri communication because nanone ntabwo uri gukora indirimbo y'ikinyarwanda ngo bagusobanuze ibintu waririmbye let's say muri French uraje ugize amahirwe nyine uragiye barakubajije you can't even explain what you song explain what you ruvuga ngo ruvuga ngo education ugomba kuba ufite ubwenge ugomba kuba nyine uri alert uri jisho uri tayari iyo ngiyo ni fact yeah noneho warangiza ugakora indirimbo nziza kuba nuhura n'umuntu wahararugura ari bukubaza ibyo ari byo rwose ukamusobanurira fluently nta kintu na kimwe yeah. Okay. So, bro, no, say that Nigeria music, bro. Like Nigeria music ya Nigeria rwose nta nubwo Yoruba ijya gusa ari nk'iki tuvuga rukundo umuntu w'i Kigali ashobora kumva indirimbo nk'iya zose zo muri South Africa nta kintu kimwe zizimo but jamming no kuvuga ngo iyo niyo akabaye mentality vibe of everything kujya vibe just to vibing dukore music iri dope you understand ibindi byose indimi n'ibiki indimi ni warimba mu Kinyarwanda inshuro 100 pakuba nuhura n'umuntu akakubaza ngo waririmbye iki pakuba atari bikubaze mu Gishinwa utazi kagukomwe ati mu Gifaransa narimbye gutya na gutya mu Cyongereza narimbye gutya na gutya ni question bro none se mu Rwanda hari indirimbo z'icyongereza n'undi turazifite nyinshi zitahitinze suvuga ngo sizahitinze yeah tuvuge ko zitahitinze mu Rwanda hanze se ho zarakubise nibyo ndi ukubwira sadwa indirimbo n'indirimbo track ni track kabisa ndashaka kukubaza amalona abantu baraguma bandika muri comment ngo warahindutse ngo ntusa nkuko wajya gusa sinzi impamvu ndakuze bro I'm 30 man ngiye mfite ikibazo cy'uko none ngiye natangiye kwiyima imyaka ingahe mwari 15 I'm 32 now ngiye kugira 32 bro I'm an old guy narahindutse cyane ngomba hari imvugo ivuga ngo you miss the old me you miss the broke me you miss old me you miss the old me yeah you miss the broke me niba ariko uretse gatoya manamba yawe abantu barashaka kugira ngo bakuremere ushaka ko manamba yawe bayishyira hano bakakuremera yego naribi uretse baguma babimbwira
mbwira namba yawe right now. Shika twumve. 079 079 kane 4 icyenda kane nanone 9 4 5 8 5 8 amazina Bizimana, of course, himself. Bizimana. Yeah. Bizimana, niba nawe Bizimana. Ewana hari umuntu ngira ngo ushaka kukuremera avuga ati shiraho namba ya abyanditse nk'ishireho. Iyo nayimuhaye. Iyo ngiyo rero ni ya mobile money gusa nta gicamo ni ya mobile money gusa. Ni 079 4 5 8 6 Bizimana. Don't call it, please. Don't call me. Ni ya momo gusa para guhamagara. Yeah. Abantu igihe cyose wabuze abantu bakagaruka bavuga ko ukuze warabyaye cyangwa wagize umugore cyangwa wigeze ugira girlfriend. Nje mura na girlfriend buri kabisa igihe cyose njya mba single mu buzima bwanjye kabisa ariko ntabwo ndabyara. Ngo iki? Mura na girlfriend imyaka yose ariko sindabyara. Ubu ufite girlfriend? Yeah, n'umwaka ushize nari mufite n'imyaka 5 ishize, yeah. Umwe cyangwa uruhindura? Risky situations. Nukuvuga ngo situation ziba risky ugaswitchingamo gake gake. Ubigeza gute kugira ngo nubyare cyangwa uri nagutera indi? No timing ndundu mfite imyaka 30 my bro. Ndashaje kandi ngomba kubyara kuri 45, you know? Dumba pin the number, guys. You go pin the number, the number hejuru ya Maroon. What do you mean? It's up there, man. It's up there hejuru ya Maroon. You don't watch, you don't see. Somebody's calling me. Look, it's a tiny phone. Can somebody stop calling me? Why are you calling me? Cash only, bro. No, kuvuga ko kubera icyo utabya ko icyo utaragira umwana niyora. Ko kibabaza abana b'abana. Uya no bushake rwose, no bushake. Radio na Wizo connection ufite n'abagande ni yihe? Abagande ni inshuti zanjye benshi. Yeah, hafi ya bose ahubwo. Niho wigiye ufitiye connection gute uhuza nabo gute? Ibugande nagiyeyo mu 2000 harari like wave yo kujya kwiga Ibugande. Yeah, so muri kibiri rero nagiyeyo kwiga yeah. Niga primaire kuva mu wa mbere mpaka mu wa gatanu hafi Ibugande. Yeah. Nagarutse nanje mu wa gatanu ariko inabansubiza inyuma nanone njya mu wa kane. Zero French. Kuva mu wa kangahe? Kuva mu mbere mpaka mu wa gatanu. So waje icyo wigaga wize yogi. Nize like Kibuli modern. Ni muri T Central mujyi rwagati like hitwa Kibuli, I mean up there some. Hari njyewe nize hitwaga Kibuli demonstration. Sasa Kibuli demonstration iyo ngiyo ni inyuma twitwa Kibuli modern. The same place. Yeah, iyo ngiyo uvugana ndayiza niri rwose. Green Hills. Green Hills ni kure cyane. Green Hills ni bageze hijiriya cyane muri industrial area. Apana Green Hills. Kibuli demonstration iri hano hafi hafi cyane munsi y'umusigiti, nyuma y'umusigiti wa Kibuli.
So yeah, and then our secondary ifatanyije inyuma, yeah. And then ikafatana cyuri demonstration na Green Hills inyuma gutyo. Sasa Green Hills ari kiragera ku muhanda w'inyuma nyine uwo muri umuhanda w'inyuma exactly. Wewe wigaga kiburi modern iri munsi y'ibitaro neza iruhande rw'ibitaro kabisa ibitaro by'umusigiti. It was a private school. Yeah, it was a private school. Niyo mpamvu kimwe cyongereza uvuga. Now I get it. Ubu ndakumva. Oh yes. Nawe cyongereza amaroni yirya magikurahe. Ucyirya my God. Ubundi narinzi ko muri industry ngiye uvuga icyongereza njyenyine. Oya bana. Nkazajya n'ubucyirya burangati no mu Caritas yize. Ari akora nago hava y'umwana akava yoroshye ari. No, ariko bro, njye noneho navuye ni like P5. Njye ndi mu francophone noneho. Do you know any French? Ouais, j'essaie. Non. You know, je suis bilingue, toi. You know. Moi aussi, je suis bilingue. Non. Écoute, I came back very early and had to join some French classes too. You know, I got some French classes too. You have no French classes, you see? I'm a bilingual. Me too, I'm a bilingual. Nada. Unajua mu Bugande ndangije maternelle Nyamirambo nanone. You know, I was, yeah. So, uvuga ikigande? A little bit. Gake ariko Kampala rwose nta n'umuntu n'ibisambo birandeba bikumirwa. Urayumva cyane. Nuvuga ngo East Africa ahantu hari hose wankoza ko. Yeah, I mean deadly. North Africa, West Africa. Anyway. Niye handi wigeze gutura atari Uganda na Kigali. Naho rwose. Kandi uratubwira ngo West Africa wahamanipulate. Kuba Pio se bana yanjye. Pio magaze n'abana bi Washington handi mu bita muri Nuza. Federal state. Naba Pio. Rero wanire rwose ni handi imbere cyane. Yeah. Nabahe bahanzi amanoni ukunda hano mu gihugu iwawe mu gihugu cyawe mu Rwanda ugati no muhanzi ndamukunda ndamwemera ararenze. Bro, barahari ni benshi kabisa. The band ndamufana ararenze, Medal ararenze, Bruce ararenze. Bruce arakubita ariko you know English na Logan ararenze. Logan urumva izo ni mu generation icumi zose muri imwe, so Bruce urumva ko turenze njara. Generation icumi zose muri imwe. Yego. Yeah, what do you think about indirimbo ya Logan Joy yitwa Treasure nshasha cause iyumvikana nka boro washiramo ID? Treasure ngewe nyizi kabisa muri stu I think ariko we knew twari tubizi ko ahantu izagera amatwi yanyu you gonna bust. Yeah. Oh yeah, na kinyiziho Logan Johnny my brother, we even to the track kabisa y'umuriro together. Big up to you man, komeza wote one Logan. Ariko rwose niwe nje nyizi muri problem naive. Yeah, gang. I mean, I was there, man. I was there kabisa. I heard it way before. Yeah. Mr. DJ komeza ibyo bintu Mr. DJ komeza umurere ibintu niba ufite na byinshi ngongera amaroro umutemo anabuza amaroni hano nababuze bashobora kumukubitira
kugira ngo abamugezeho ku 10,000 nushaka umuha intare agende nayo. You know, so yeah, urumva like irani banga rwose Logan ari karotsa kabisa. Logan is fire. Yeah. Nanje iyo ndirimbo ndayikunda sinzi impamvu nguma iyo nyumvishe nkumva. No kuvuga ngo ibisabirana, you know, kandi dufite ukuntu nyine, yeah, I mean, yeah, the boys, you know. Yeah. ndashaka kukubaza ikintu kimwe nashatse kugikwepa nakikoje mu buryo butandukanye urananira ndagikwepa ariko reka ndikubaza ukunguku uhuye na His Excellency the President of Rwanda n'icyo wamusaba himself yeah, the big man. nabanza kumubwira ati Kongs ngiye rwose isi yose ebana the whole world knows me. Connecta n'isi yose. Because my music, yeah man, I can sell my music muri United States nkavuye mu cyumba cyanjye, you know. Rwose naza ntamubwira ni ngiriro ndabura mu investissement ubundi nkuzanira n'ibintu by'ibitangaza gusa. Investment ubwo investment agahita kubwira ati ngaho ngira icyo ushaka mubwire icyo ushaka nkiguhe. Icyo nshaka ni investments, ni ukuvuga ngo imishinga mfite yo kumubwirayo iri personal. Element baramubwiye ngo ahagarare asabe perezida afate ijambo ahita aririmba indirimbo yitwa Full de Toi ahita asubiza mikoro. Yeah, no kuvuga ngo perezida rwose ni umuntu w'igitangaza. Sometimes murahura ukabashaka kumuha personal issue cyangwa ukamubwira industry issue, rwose yemerewe gukora ikintu cyose ashatse. Yeah. Mu ndirimbo eshatu uracyashaka gusubiza ku kibazo cya perezida? Ikibazo cya perezida cyo ndamubwira ati rwose dushakira ababosi batwinvestisize rwose. Kuko ahantu tugeze dukeneye ibiceri biruta ibya TikTok, biruta ibya YouTube, dukeneye like because dukeneye singer recognition iri seriye, dukeneye gura na Diamond Platnumz nadukore biriya bintu abayikora, you know. Nawe ntabwo wabikunze. Yeah. Abanyarwanda bivuga bakavuga ngo nanga Bruce Melody ariko mba ntabwo muvuze mvuze biriya bintu abayikora urabizi. Kuri Bruce Melody w'abandi. Mu ndirimbo 12 ufite kuri album yawe, indirimbo wowe wumva ko igomba gutwika, wowe wavugaga ati indirimbo ndayizeye, yari bwasohoke? Yeah. I know fucking way. Trust me. Nagira sohoka. Yeah. Already indirimbo eshatu ushize hanze harimo hit deja, harimo deja indirimbo yabaye hit. Bro, nukuvuga ngo gahunda ihari njyewe na gahunda ari ukuzabara nyine tape irangiye, tape iri hanze navuga ni okay General Man nibingibi naho ubundi rwose sindatangira, to be honest. I'm just beginning. Kontinye bro, bro, yeah, ntabwo ndatangira ikintu na kimwe, to be honest. Noneho abanyarwanda ntabwo nshaka mbumvishije indirimbo uherutse gusohora imaze ngira ngo wayisohoye ejo niba atari uno munsi. Yasohotse saa sita z'ijoro ejo, I guess. Yeah. So rero ubu ngubu ndashaka kugira ngo manze mbumvishe n'iyindi yari imaze ngira ngo amezi 3 hanze nayo. Yeah. Noneho ube ukabutubwira ati mu ndirimbo izo ngizo niyo wumva ko irenze kuri album ntabwo irasohoka. Bamenye ibiri imbere, bashobore gutekereza nka Dumba kubera ubu ntabwo rero baratekereza nka njye umva nshaka ko umuntu atekereza kano kanya niyo mpamvu ndi hano, you know. Ntabwo ndi hano kubabwira ibyasohotse, ndi hano kubateguza ahubwo ndi hano kubabwira ngo Imana n'icyashya ntabwo irasohoka. Ukiri kuri album kandi album ntabwo irasohoka.
Mamito ni nshyashya kuko sirasohoka iri kuri album kandi nirasohoka. Impunzi wewe ni baby iracyari mu mashashi nta nubwiraza ubwo urumva ntaje hano guhuruza ahubwo Yes man. I need your attention. Can I have your attention please? Mamito, reka tubanze dutangire. Mamito ubu ngubu igeze ku kwezi kumwe, igeze ku 400. Yeah. Iyi ngiyi ni Imana igeze kuri miliyoni mu mezi 3, igeze kuri miliyoni 4. Yeah. Ndashaka tubanze twumve iyi ngiyi, urumva n'indirimbo 3. Yeah. Mu mezi 3. Yego. Reka tubanze twumve iyi ngiyi babanze bayumve nayo. Ayumve ne babanze muyumve, mwumve Amaroni. Let me say, uravuga uti wewe niyo is that your best so far? Nobody wanted to be loved, and I was looking for a lover. Feels like a fairy tale. I love you like Lord now. Doctor used to say, Banyarwanda, iyo ndirimbo imaze amezi 3 isohotse. Niyitwa indirimbo ya Element yitwa Maso, nayo imaze amezi 3 isohotse. Iya Malone ifite 4.1 million, iya Element ifite 4 million. Banyarwanda, indirimbo murabizi already ni hit song. Bashaka kugira ngo mateguze, niba udakunda umuziki bana bashaka kugira ngo mateguze ibintu ukuntu bigenda. Noneho indirimbo Amaroni yasohoye ejo nayibakiniye, ariko nanone ndashaka kongera nyikine uyumve wowe, kubera abantu bagenda bagaruka, mugenda mugaruka uyumve, wumve nabongera ko iyi ngiyi ibintu bishobora kuba i Kigali mo hagati mu mujyi. Oya, ndashaka kuba ubundi umuntu yumva umuzika wumva avuga ati narangiye iyo ngiyo ifite 4.1 million mu mezi 3. No dropping a video yiyi mubaza mu mbenge. Umutima wundi amahoro n'umuntu zombi bona byombi. Nabaye impunzi umutima wundi amahoro n'umuntu zombi bona byombi. Burya inzira nibwira umugenzi, nisanze kw'iriba rigobe mazi. Icyaka cyinshi cy'urukundo baby, wakumbishe rimwe n'urwato zayo. Ese wamenye icyo nifuzaga baby, ko ryari ibanga mfite mu mutima wanjye. Ese wamenye ibyo nifuzaga baby. Hey, keep playing man, why stop man? I know, that's how I feel too. That's how I feel. Please don't stop the music. Wajya kubona bwa mu video bwanjye. Yeah. By the way, why don't you? Abantu bajyaga bibaza ukuntu najyaga ncuzinga indirimbo kugira ngo nyikore akabido. Abantu bibazaga ko I was